Ya te whaatalo whatu ni vaenga le Vaueli le whaafonga tāpua e so tātu tunu. Leo maua lewa noe nei teimi whaatano ai le sunga le whaawhiringa. Ia Reverend Vaueli Tolova'a. Ia o le Ekalesia Katoliko i Naenae. O stasi fo yo sui o le awhenga luenga nei le Ekalesia Katoliko i Laumui Wellingtoni. Ia leo mai atu Father Mariko tufunga. Ia leo maua lewa noe whaatano ai fo i lau na le tua. I leia Vaueli whaatalo whatu i lau sunga le whaawhiringa Vaueli. Tai lama whaatalo whatu i le sunga Mari. Ia whape fo i le sunga ia hele. Ki whamawina fo le ngang whaftai le. O nanga le si fonga lo mua tu sai fo nei ava no mata ngo fie wa fai fo na maua o no le au maua malo lava nga lue al sapati tau na malolo fai sau to malolo ia va tau le fa no lo tu tai mi o no tatu nga lue nga fa tasi lava o le longo puia li o le tatu tu ma so tatu fo le sao e mo le nga lue nga fai le tatu malo e so so ni ile tatu malo ma nga lue nga lo tau fai malo sai fu fa talo fa tu fo fita fa fo nga tatu tu do lo sila mai mo mai so se tafo le langi pa ia le whainga anua katutofia le atua e whainga tā ia waalanu o le tala le lei mai whaurulunga o Ekalesia se iau lawe singa whawhengainga ia o whale tua tātou mātua malolo whaeaina mua i malai ngā luenga ia o whalo whatu whatalo whatu fo whita whawhonga Samoa mai o na ao se ia lava whanua lalo ia mai se le lo Samoa ia malo lava soifua monia malo soifua mari malo soifua lau sugal whawhengainga Vaueli o nei wha moe o lo tō wa alua i fo i Male Pacific Health Services i Hutt Valley e fionga na nai pe fo le 2 HPs lo ye la fionga ya tanga loa e fitanga fo ya hele ya ma fenga luanga ni o le ase tu langa fo le na e fo to fama se fa to tanga fo to Ekalesia o lo fa ngol Samoa Catholic Vaccination Clinic o le ase ma fu anga wo to anga i mai fa tau ina le fa moi fa tai ya mari tu sole o fa sili o le e pe o le fionga ya si matu tama le fionga ya pa tele mari ko pe o ya la vale lo tai matali il fa moi nei ia e fa tai lana fionga ona o se fina ngano na langa e ala mai tono le maftanga fa fe aua so fa tas ia male fa inga pa angala male Pacific Health Services tono po le hat nei ia fa popo ia i tu solo fa sili male langona la vale ina ia se fa so matu sao e pe fo na sao no pa tele tatu fa ngalo ia e afu mai lava i maunga a fai o le fina ngalo lea o tamapa i o fa ao le Ekalesia o Katoliko lalangi ia ma fa so mai fo i lalo i ona pe o fionga i kasinali ma ki kopo o le nei fa moi ma tua lango ina lava le matu o le fo wa mai fa mo yanga le matu tama kasinali tono le mo Wellington o pulo anga ia tawala mai le fionga ya pa tele una fa ao ia ile ina ia mai san family yanga mo nei fa moi mai o se fa moi ma se moi mitinga sa tau mate pe tau nu pe le tau nu awai e pe ona silafia ia a fai o matou o tai fale Ekalesia misela la fionga ya pa tele maleko ma nei ma le sunga ya Paulo Savainaia e pe o la fainga luenga le tu o matou va ia o lotu nei tono le fale on ia fa tate mal no fa presidente malau e tau ona e pe ona e a fu mai ai maunga a fai matou tele minoi e fai se raunanga e fai fon fa longo mai ia ma moe ma le lafu pe fa pe o leva i me tai mua ia le fainga luenga i fa mo me fa pene ia fata sei la male so soni ale tatu au nanga nei songa ya ale mala tu ofisai finga ya nai male o fa mo le tupe ya mon ele o fa mo le ai o le fia fai o se au nanga ma lango sua il fa mo le tatu malo au pe fon sa no tatu min stane finga ya au pitu la suila langi no tatu ya mai tatu te to fo ila langi sa tatu ya the world is changed e tawan tatu matai tu vaenga na tatu tele to fu il mesa tatu fia ai o tatu mo mitinga mo se lalo langi matango fie io e tu ma wal matango fie men feleli o ne ya mai tai mi mo tatu ye swinga swinga la ia so on tatu tapena le fola ina matu tan fai longo tanga ta lotu ma o mai fai tui a fia so fu le ma manu ia ainga me so fa nau male ainga male au lotu male Ekalesia ole tu fa tasinga o ngalu le fa tasi o tangata en faiona mo so tatu ai le ma se saule le e pe o la talia ma lo fa tai ma ne fo ile vanga le o e sau noi
Ti fa fsili atu fo ile ona temi nei wa tele ia tantonunga me sa tantonunga fa le lotu o fita na nei fo ile tulanga o fai tui o la sa no anga tulanga le amalamala vaanga le I sau silisila I o le ona le tu o sa venga fo tono le Ekalesia la sa mana tu ai fo ile le tulanga le to telo ne tangata ia pe o lai te e tia fita na fo ia mana tu nei fa moi fa tai mari tau tala lama man fa no alu man fa te foi inisi foi o talitonunga o nisi o auna ma manisi Ekalesia mo aula mai mo Vaueli ai tau tala lama man fa no ele tau ona te nai ma tu fa tasi me ia e tu ese al tala le Kristo mai pe fola na matango fia na yaso pe lava yaso maneva yaso fa nga tau langa fa nga me o fa nga tau langa Ekalesia me tisi male fakasa o nei o la sao Yesu tupu atato baila ia fa nga tau langa a Yesu na fai e mono tato following tau fola ya ka ko fiska ko ka langa mo awia o tau tala man fa no e le tau ona ngumia fa tasi me ia o te tau tala ma mori mauli lo fo Yesu e ala tu lai sa wa nanga nei na tanga tau e fai tui o fa yu ngala ma filinga ya fai aula le fai ona fa pe e fa la fa moi ai le tu ai ia man tu fo ka ko fa pe o ke fi ai se kalo ele lava mano sola ka kalo le ko kalo mo walu e ko ko le kalo ia ona so ani mele le li ai fa pe ka kalo le me fai ia bo wi nga lu e mele manna le li ngai kui pe le ana le ka kalo fai fa mai fa pa ia fa manuia le nga lu nga fo mai ma fa manuia fa pa ia tui o la wala tui le manno le o le nga ina nga lu nga ia ia pe o lo na tal tonunga o fa lo foi tonunga na isi fai fa ai mo wa ia o le lofo Yesu yoe tu tasi le lofo Yesu ale lofo na Yesu nga fakingo ilang fanga kaulanga o le kupu o le langi malo nga nga masa sai lo nga la e mo le la lo langi na ia fa la nga ka ko ya man se fio foi mari pe wa sunga ya hele ai alo se lo lo e fai lo tui ai alo ka o kensa e fai lo tui o foi langi foi ka nga fai kui so se me ka ko e fai ya tui ya ba ele la ko do nga kui ya ma lo tai la sunga fa fa nga Vaueli mana tu la no muli nei ya sa no ai fa fonga Vaueli ma tato tunu ya sa fa malosi ya mai mai tato tui tai mo le no pe no fa tu tai mo sole fa mo wina pele nga fa tai le fionga le pule ya fa sanga fa pe foi le ofisa ma malo si fonga le mua tu sai fo la tu nei ya so fa ilo atu le mato o nanga so fa tasi male tato o nanga nel Pacific Health Service I lo Hutt malo tatu tatu Ekalesia fa leono ele ngata fa leono ale Ekalesia Katoliko o tono la mo Wellington po fela mo fa fonga mai ai maliu mai fio mai tala mai o tatu ngaluenga fa atasi fa se ai o le Ekalesia Katoliko Samoa tono Wellington e ale la mo tatu fa nau ia o le sa io le io nga fa fonga ngaluenga fa Yesu le sa ka ko mai fa tino nei fa moi o tatu pulpul lima fatas e manuia ia ka ko fa si ia o la tala lea fa manuia tele le tu ne so le nanga tu fonga la mua me se for Pacific Health Service ia ta tai sa mol fa fonga mai manu tele o tu fa vol ne ia me se for la ngatu ile amatanga o tatu sa bringa fo wa le ka ko aku wa kai mul ativen ia fa tai mari mol matu bam no ia te fa talo fa tu tatu tu mai la tu le mai mai ia na we fa fonga ia sa no ngana le sungan fa afenga Reverend Vaueli Tolova'a ia o le Ekalesia Katoliko I Naenae ngai mai lua tasivalu High Street no fonga ne lo fa tatu tuinga tui pui ko viti sumaliva pui malu oi malu ainga man nei fa mai o lo pesi team nei so I fomo nei team fa tai